KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ka seng henyo tribute council hakala asngi ublai jong ka khandai tarik ubna jemang arajar arpuar kala IT de jing tho ha usumbot menteri rangba ka jella uba preston tensong ban penpau ye jing persha halor ka jing dawa jong ka harijan panchayat committee ye ka sarkar bakan ai jaka a European ward na ka benta ki lai spa sapo artli ki longying ki ba shong basa hatham yo maulong Hakajing ya keren bat kilat pathai kubor hadin kajing kendo ya usumbut menteri rangba u presiden kaseng uba Robert Jun Kharjarin ulaong baka sarkar da leilei ruem kamdei satyaban ai jaka yakini ki breu ki basa hathem yo maulong henry kadai ban pensa yaki heki quarter baka sarkar kala dep ban shna namar baki dei ki nong trei jong kitna trei kam ba pher ka sarkar hagajo kapor ulaong ru baka sarkar kadai ban pendan kam do ujo uding thau ya baro ki nong Menteri Sarkar Henry Amban Shupun Kje Kerpang Tang Yikini Ki Breu Ki Basa Hatem Yo Maulong Leng jong kaseng lawan kendu ru agode baka jigdawa jong ki Breu Ki Bakam meladi bagi di khot jong daga harijan panchayat komiti ti po them Maulong ya kaba piloi lang ba ki jingtho ko kubor per ba ki sedang bandawai da ki kendu mar aspa square meter ko we jing Barkum juru ban pencina ying, pencina school, pencina ya ki ying mani ban ban koi jing dawa joki. Pila dengan pek ya kan ka kam ban penkerja ya ki nong tri jong sarkar basa tu ban be ya ki ban be itu basa bi an eviction ni ti illegal settler. Ka jingkali kolong ba munu kolong try itu wajka. Kalau pin pek ngitip bro baka government kala don lupa ka plot ke pemaka kalong terain tu ke bal nadu kisnem ki bal hamslem nalor kata haki ini kisnem ki badang sudem ka sarkar ka execute ya ke MOU la ne ka agreement bat skim hima melim bat ong baka sarkar kala shimno ya tu wajkana skim hima melim om dei tang kita ka siuru yang bisa ke baka dangam bakala shikrus nalor kata ka don ru close ke bong ba ka hima melim kan don ru ya ka share na ka jingmi da ka batei ya kita ki development activity halatu ka jaka ti kemun ka syai ba ka sarkar ku bakal mata kala dei try tu jaka ti haba ka sarkar kala dei try ya ka tu jaka kumno gini ki breu ki akum ki try jaka bagi dawa ka exchange lan tulang bagi dawa exchange bandon kata ka jing ya bujeli kendau lan ni bandon kata ka jing ya bujeli ya ti ke diman ka jongki ngilap ba ka ditang ka diman ka bomla ban pediang ai kalau persya ia ka jing ia ka jing skuthu jongi ia ka konsep jong ka jing long terai lo kendo siap buat ke bomla man pediang nama beli la da ki pediang ye gitu kan wan ra jing ya din pila da borok ki bomde ki terai kendo kila bandawa kendo nak sarkar te borok ki beru kindawa ki kasi ki jongi ru ki bun ki bomdon kendo bom kidon ki nongrep ki bom don ke cakarep kidon ki kasi jongi ki bakwa ban sengkam lejong ki don caka mampu tekani kan create ya ka presiden ke basniu hadu kata-kata nolor kata ki nong tri sarkar nada ki don ko hok monyo khndau don ko hok monyo ying de baro ada ki pho hajangut ki nong tri sarkar ki dawa ya kaju ketikan wanra ka boden aga jelahi berkhoi berkanwara ya ka ta ka presiden ka basniu hadu kata-kata tina keleng jongi ngi labu ya ka written objection ba ni object ya tu jing dawa jong ka jong itu di panset komiti ba keleng jong deputy CM 8 pau ba kebun ki demand ki jong ki ka government kala kentai dan re mentapat ka don tang kata ka preparation ya kata ka blueprint ke ba long tang ban ai kuatan tangpan ai kuatan ringil akan saya nak keleng sing baka kuataru di ban ai betik tang itu kinong tray agi tenat sarkar buat ki public undertaking ki bapher kamdi bandan ka jing ai ying la ni ai jaka yang itu gibru ko beli ki illegal settler nawa beli la tapi ai jaka ye ki illegal settler haga revenue lah ya borok ki kapan seluruh mi ki bru ban kini ye ki jaka sarkar di kini di demand of sen buat ni kimel tiba sarkar dalil dam kan pediang ni di demand baka tu ki kham motor tu ki lapan ni sarkar
Kebau maki ki perkhat bagi di kitrai juga tega cakap. Dari kata kalau long syai bagi di kitrai. Ki kalau syai na mau beli ka syai akan ngodun kolong ba. Lalu pimpet ki petition joki bagi le support. Ki ong ba ong yo sembeli ban ai patai ki. Ki haba bila di kitrai beli pada kam syuk pada. Teknologi kata apa? Ong ka sarkar kalau ya exchange ya tu bercakap lah ni kalau tit itu bercakap nak ki mamlet. Kan ni kadi kijing dawa la sing ke basyukwa tang ban dawa ban supun klut ya kam kijing dawa ka bom don nom rim hai em no marwa abakut hi kam don kan ko no jumut ya kan kijing dawa kan ni kijing perkhat ke jongki la di baki di try ka di menja hi ka HYC ngin ai jumut kum no ngi ong kum ne mo kadi ka kamram jong sarkar ban ai quarter ye kinong tre sarkar pada kala ali ayah berok apa ngingem don objection ni kata Henry lada dei ba sarkar kamla ban ai quarter ya berok no beli kumbang IOI lada pinpet kai haki district headquarter di block headquarter di sub divisional headquarter what hapo headquarter jong state Shillong ki bobun ki department watang ka permanent building ru gimdan kidang simwai Kelet ke kuarter le, watang ke office ngap simwai. Let amo koran penlam khasan khan teli ke office simwai. Let hanong stoi khasan khan teli dang simwai. Wat ada pinpet wat ha po headquarter jong ka. Selong city jong ye. De piwat ha la jan marsiteng jong ki office kidang simwai ha ki wi jaka. Ya ka wat ya ka office. Mo jong selong press club. Ke jong pi ke pdi hop ban yo ka office ru ta dang pensimwai. Tisha kata ka rais ban ai quarter watang bandan ka permanent office komdon. Ini keren nak bahasa assembly ru semua yang mentah. The worst that issue arise bang ban ai quarter. Kai ke bang sarkar ka le ye ki wei gelong. La da kimla ban ai ka quarter. Kai ke baki le kai ka house rent allowance. Kata di ka standard norms. They believe him apply da kaju, believe him special treatment ikni bro. Kebangi om ba. Ai da kaju ka yat stick iki government employee. Kamot PI ka house rent allowance. Kalau ada PI ka house rent allowance kin syokwai hano. Kata ru ka water ko isu tu kalau adin baki lakut ka kam di bendi. Kebaar kebangi kwa ban keli ka sarkar kalau. Kumbang high court mentah. Kong ba prepare ko roster ya kajing penteri kam ya ka reception policy. Kebangi kwa ban in kong du ya ka roster dong ke SMB. SMB ke hapo jong ka undertaking jong ka state government don prapo kasi don prapo garo 5 other ST berkhasan ST ikwa ban ni is high time ban implement ka reservation policy ha ka SMB ru selong bos balbo but ka violation ka SMB di ban remove ka kamu jong katangnya ban pe roster do ka SMB ru adik ki ba ha kanu kom de ki lifestyle tam ti ki yo kam ha ka SMB kat ba ka SMB ka hapo jong clear reservation policy kata de ka we ki bang ha ban pe yo pila ka capacity jong ki de 15% kuno ki po edu lifestyle tam ki Berka government post kamdi inheritable post ke bapa lah pendian penting ukun kesuwen. HYC kalau long penkre ban persyak ya kan kam batai lut ya kai ban le te kalau long tu early ke retang kan we ke stand ke jongi ke long sai baka government kamdi ban sengap lagi buat lada de ke government kan sengap lagi ku ong berfikrit yang empat sedang ngilong koloi ban lum ya baro ki kasih ki ban duna kendau ban dia lekpan lada kit khar kiyo arus square meter ngini banyo arjar square meter mengilik long try lada kiyo ying mengiru hidup lo ying ngidon ki lamut bom don ying ngin pe ki government employee ki don ki bojar pina dress no yang tak kini kinong tri sarkar kumno kinong tri sarkar kumno ko sarkar kamlam pengeti kinong tri lo jong kata di jigli sibuk mentamo ka sarkar ka transfer ye we engineer sina selong mo korat atau taw engineer wong bang ngam tre ban le mo korat nomor ngan syong ani laning ngan yaki ngan syong ani em ka syong ng government kalau kata ki illegal eviction ki illegal settler kalau dan ka em ka ain ka bohong ba kilo ki bru ke bahasa bi aja saka sarkar di banbe diru tang dokadon ke sarkar kalau pedon kami yang ni aja habun ke saka nang sauli mensua kalau penterikam kaleng-kaleng ke saka kalau penterikam beli penterikam ha kani kata di jingkeli yang sarkar kumba fitip
kumba pitip kalong ba recommendation jo kai HLC high level committee kampat dan haka public domain bat sakawiro kinom la ban at beri utam no beli ade anu di ngila ban fire ke ai menu bodi employee ban menu bom di employee jong apo SMB atau ke sarkar kala mentok menu sebut mentamo umi hak kateng jong gidi beri kimi hak list jong ka HPC bagi deki nong tri sarkar kat bahaka ta department kimdon ngin siapa gidi public dokumen ya ke bahaka wes ngin lam kalau dak sarkar ka kwa ele hanya sik ting ngilong bal kloy ban wat ki sebut mentamo hak list jong ka hai HLC mentua kami bong bau di nong tri jong SMB dangi wat RTI na SMB yo om dei piong bau di bateri hang tang ta dangi wat hang tayo om dei pi kahaban karaberin SMB mencuak ke om ini kibri kena kadau kelong ba anda kelawan please ya kan ni ke public domain kamu bangin su accept ya kai babarok ki kira ni haban study ki ni haban research and research ngaban ni haban da pet la kaya ya don talin em kamu dei bo ong bangin su accept lo ki kadai bo tenri kata apa kadang long too early ngi ben step in nomor kampat long apa public domain kan ka report ke joki recommendation